بعد از آنکه که امکانیت مساعد در دهات برای با ورزش مشغول شدن جوانان مهیا گردید، مسابقه های ورزشی مخصوصا در رشته فوتبال زیاد گردیدند. دوستان عزیز، ما این نوبت آمدیم به دهه نوربخش ناحیه دنغره، زیرا بعد از چند لحظه در این میدان مرحله نهایی مسابقات فوتبال میان بچه‌های این دهات برگزار می‌گردد. طول یک ماه مسابقه فوتبال میان ساکنان همین دهه برگزار گردید و اکنون بهترین ها راه خود را به مرحله نهایی هموار کردند و ما آمدیم که از شور و شوق بچه‌های دهات و مهمیت این مسابقات شما را آشنا سازیم. در دهه نوربخش مردم بیشتر به زمینداری و چارواداری مشغول بوده، در این برابر به ورزش توجه زیاد دارند. معلوم است که در دهه کارهای سازندگی و بنیادکاری پیاده گردیده، مکتب و مرکزهای خدمترسانی، تالار و میدانچه‌ها، راه‌های منفعش و دیگر انشاءات معیشی بنیاد گردیدند که این روند به زندگی شایسته ساکنان تأثیر خوب می‌رساند. برگزاری مسابقه فوتبال میان جوانان دهه نوربخش مخصوصا از روی سن و سال به حکم عنعنه درآمده، همه ساله در همین موسم دایر می شود. این مسابقه نه تنها سبقت عادی فوتبال بلکه مکتب تربیه، دوستی، همبستگی و سالمگردانی جوانان دهات می باشد. الکی تمرین های پیش از بازی هم شروع گردیده است و چون ببینید مخلصان زیاد هم برای دستگیری بازیگران اومدن. معلوم گردد که در اینجا محبت به فوتبال خیلی زیاد است و بعد از چند لحظه ما میبینیم که غالب این مسابقات کدام از این بچه ها میگردند. بسیار خوب شد که در دهمون همه خیلی میدانچه‌های ورزشی بسیار شدن. بچه‌ها بسیار ذوق میکنن، بسیار آمادگی به فوتبال میبینن، بازی میکنن. طول یک ماه میشود که همین بازی را ما تشکیل کردیم و با شوق بازی کردن. با امروز آمدیم با فینال. تا فینال آمدن بسیار دشوار بود، بسیار قیین بود. دست‌ها چنان سخت بودن که آنها را شکستن دشوار بود. اما کارمندای خودمون بسیار که زور بودن، همدیگر فهمی کردیم و به فینال آمدیم. دسته حریفمون بسیار خیلی خوب میشناسیم، آنها هم خیلی خوب بازی میکنن و سخت هستند، اما حرکت میکنیم که امروز ما جای اول رو اشغال کنیم. مقصدی اصلی موزه ما جام رو به دست آوردن است و ما هم دستگان خیلی تا به این جا زحمت کشیدیم و ما میخواهیم که جام رو به دست آوریم. دسته حریف ما یعنی نیمهایتشون خیلی پرقوت است و ما میخواهیم آنها رو شکست داده و برد کنیم. چون اطلاع گرفتیم بیشتر از 15 دسته در مسابقه داخلی دهوی شرکت نموده، نهایتاً جوانان سالهای تولدشان 1996 و 2002 با مرحله نهایی راه یافتند که برای جام مسابقات سبقت میکنند. بازی آغاز یافت. اکنون دو قسم 30 دقیقگی ما شاهدی فشار بازیگزاری و ضربه ها و تلاش برای پیروزی می‌گردیم. واقعا مسابقه فوتبال در دهه نوربخش ناحیه دنغره نه تنها یک سبقت ورزشی بلکه جشن حقیقی جوانان و ساکنان دهه گردیده است. چون اطلاع گرفتیم از روزهای اول تا فینال شوق و هیجان مخلصان روز تا روز بیشتر گردیده،
ҳар шомгоҳон вақте ки офтоб ғуруб мекард, майдончаи футбол пур аз тамошобинон ва бозингарон мешуд. пиронсолон, ҷавонон, кӯдакон ҳама барои дидани бозии зебо ва дастгирии дастаи дӯстдоштанашон ҷамъ меомаданд. садои кафкӯбӣ, нидоҳои рӯҳбаландкунанда ва ташвиқи мухлисон ба бозингарон рӯҳияи дигар мебахшид. мо аз ободии деҳа, аз ободии давлат, аз чинҷии давлат шукрона мекунем. дар деҳаи мо ҷавонон ҳама футболро дӯст медоранд. ҳамасола ҳамин хел футболҳо ва мусобиқаҳо ташкил мешаванд. чӣ хеле ки мебинед мухлисо хеле зиёданд. ҳар сол ҳамин хел мухлисо зиёд омада дастаҳоро дастгирӣ мекунанд. на танҳо дар деҳаи мо, дар дигар деҳаҳои ноҳияи Данғара ҳамин хел мусобиқаҳо мақсад баргузор мегардад ва ҷавонои мо ва бачаҳои деҳаи мо рафта ба он мусобиқаҳои футбол иштирок мекунанд. дар раванди бозии нахуст футболбозони солҳои таваллудашон 1996 ба задани гол даст ёфта дар ҳисоб пешсаф шуданд ва бозӣ боз ҳам маҷрои шадидтар касб кард. чун агар таваҷҷӯҳ кунем, роҳандозии пайвастаи чунин мусобиқаҳо нишон дод, ки дар деҳа истеъдодҳои хуб мавҷуданд ва ҷавонон ба футбол шавқу рағбати зиёд доранд. дар шароити деҳа на ҳамеша имкониятҳои фароғатӣ ва варзишӣ фароҳам оварда мешавад. аз ҳамин рӯ ташкил кардани мусобиқаҳои футбол ҷавононро аз бекорӣ, корҳои нолозим ва таъсири манфии кӯча дур нигоҳ медорад. шароитҳои хуб шидагиай, футболҳои нақш шидестай, ҳамин хел бозиҳои ҷолиб шава зур мешава. раҳмат ба ҳамин ташкилкунандаҳо ки ҳамин хел бозиҳои хуб ташкил карданд. мардум ҳама бозӣ карда, ана тамошо карда, ҳама балички дастгирӣ дора. раҳмат. футбол дар касе мухлисай, ҳатман вақт ёфта омада тамошо мекунад. мардум корҳои хоҷагӣ мекунад, корҳои хоҷагиша ба анҷом расода омада футбола тамошо карда мераванд дар стадионро. бисёр шароитҳои хуб шидагианд. баъд аз фишорҳои зиёд сафедпӯшҳо ҳисобро мусовӣ 1-1 карданд ва дигар барои ҳарду тим имкониятҳои пирӯзӣ баробар шуд ва дар идома мо боз шоҳиди голҳои зиёд шудем. яке аз манфиатҳои дигари чунин мусобиқаҳо мустаҳкам шудани дӯстӣ ва ваҳдат дар байни ҷавонон мебошад. ҷолибияти бозии футбол низ дар ҳамин аст, ки он на танҳо бозӣ, балки эҳсосот, ҳаяҷон ва ифтихорро ба вуҷуд меорад. ҳар як гол, ҳар як ҳамла ва ҳар як ҳимояи хуб тамошобинонро ба ваҷд меовард. барои он футболбозоне ки ғалаба мекунанд, ин ифтихор аст. барои мағлубшудагон бошад дарси таҷриба. маҳз чунин бозиҳо иродаро қавӣ мекунад ва ҷавононро барои муваффақиятҳои оянда омода месозад. ин майдончаи футбол на танҳо ҷои бозӣ, балки маркази ҷамъомади ҷавонон мегардад. дар чунин ҷойҳо ҷавонон вақти холии худро бо манфиат мегузаронанд. агар дар ҳар як деҳа чунин майдончаҳои варзишӣ мавҷуд бошанд, шумораи ҷавонони солим ва фаъол бештар мегардад. дар умум талошу муборизаи ин дастаҳо бо пирӯзии футболбозони солҳои таваллудашон 1996 анҷом шуд. онҳо рақиби худро бо ҳисоби 5-3 шикаст дода, соҳиби ҷоми мусобиқот ва медалу мукофот пулӣ шуданд.
ҳамин тариқ мақоми сеюмро ҷавонони солҳои таваллудашон 1993 соҳиб шуданд. ҷои дуюм насиби футболбозони солҳои таваллуди 2002 гардид. ғолиб ва барандаи ҷом ҷавонони солҳои таваллудашон 1996 шуданд ки ба онҳо медалҳои тиллои ҷом ва мукофотпулӣ супорида шуд. барои ин ҷому ба даст овардан бачаҳо меҳнат карданд. раҳмат ба ин бозӣ ташкилкардагиҳо, раҳмат ба мухлисо, бачаҳо, ҳаматон раҳмат. боварӣ дорем ки ин охирин ғалабаи мо нест. кӯшиш мекунем ки дар дигар деҳаҳо рафта ҷои аввалро ишғол кунем. дар умум метавон гуфт ки мусобиқаи футбол дар деҳаи нурбахши ноҳияи Данғараб намунаи хуби ташаббуси ҷавонон ва аҳамияти варзиш дар деҳот мебошад.